Zonda sa pravom nosi u svom imenu slovo F, prvo slovo imena Juana Manuela Fangija, jer on je bio čovjek koji je od početka verovao u projekat koji je imao Horacio Pagani kada su u pitanju ovakvi rasni sportski automobili. A sa svojom maksimalnom brzinom od 340 km/h i sa snagom od 650 konjskih snaga, Zonda je pravi vetar sanda. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa. Na prvi pogled, Zonda F više liči na eksponat u galeriji modernog dizajna, na izložbi radova iz primenjene umetnosti. Kao inspiracija za ovakav izgled poslužio je Mercedesov trkački automobil, prototip grupe C, s kojim je u GT šampionatu svojevremeno kao mladić pobeđivao i Michael Schumacher, pre nego što je započeo karijeru u Formuli 1. Upravo zbog toga Zonda F podsjeća na prototip za vožnju na trci 24 časa Le Mana. U razgovoru za naš magazin, Horacio Pagani je ponosno ispričao da je ovaj automobil na stazi starog Nürburgringa, čuvenoj Nordschleife, dugoj preko 20 km sa više od 70 krivina, postigao vreme od 7 minuta i 32 sekunde, potpuno isto kao i Porsche Carrera GT, super automobil koji je razvijan i neprekidno testiran na ovoj stazi. Zato su u Pagani uvereni da bi njihova Zonda F na toj stazi mogla da obori Porscheov rekord, samo kada bi se fabrika posvetila tome. Ali Zonda F je super automobil koji je jedinstven po svojoj lakoći upravljanja i po tome što trkačka staza nije jedino mesto koje mu priliči. Zato ni ne čudi što se ova fabrika nije previše trudila da obori Porscheov rekord. Nova Zonda, koja je dobila ime po vetru sa Anda, oblikovana je vetrovima u Mercedesovom vazdušnom tunelu. Tamo je promenjen zadnji deo i potpuno drugačije oblikovan poklopac motora i zadnji spojler. Da bi vazduh što bolje opstrujavao, razvijen je novi zadnji difuzor. Zbog toga je pritisak vazduha pri 300 km/h sa 500 povećan na 600 kg. Uopšte, 60% delova na Zondi su novi u odnosu na stari model, iako se mnogi od njih na prvi pogled ne vide. Zadnjim delom dominiraju 4 izduvne cevi na sredini vozila. Interijer je pravo remek delo i sjajan reprezent onoga po čemu su poznate male zanatske radionice iz okoline Modene. Vozač sedi i osjeća se kao da je u trkačkom automobilu, ali to uopšte ne znači da je spartanski opremljen kao trkački automobil. Volan, proizvod firme Nardi, je remek delo, baš kao i ručice šestostepenog manuelnog menjača i ručne kočnice. U ovoj fabrici su bili zabrinuti da li će inače perfektni instrumenti biti čitljivi prilikom velikih brzina, pa su iznad njih dodali LED diode. Interijer Zonde krase odlično uklopljeni hromirani delovi sa kožom vrhunskog kvaliteta. Zonda F je redak super automobil koji na mnogim mestima namerno primenjuje kaiševe za kopčanje umesto mehanizma za zatvaranje. Na taj način se zatvaraju i svojevrsne bisage iza vozača. Pagani je od početka realizacije svog sna znao da njegov super automobil mora da pokreće Mercedesov motor. U standardnoj verziji motor isporučuje 602 konjske snage, a posebna Club Sport verzija se diči sa skoro 50 konja više. Ono što olakšava vožnju jeste i masivni obratni moment od čak 760 Nm, zbog čega ovaj super automobil neće neprijatno iznenaditi ni manje veštog vozača. Zahvaljujući tome što je izrađen od kompozitnih materijala, po čemu je fabrika Pagani poznata i priznata, ovaj super automobil težak je svega 1230 kg. U saradnji sa snažnim motorom, lagani automobil pruža impresivne performanse. Do 100 km/h Zonda F ubrzava za samo 3,6 sekundi, dok joj je 9,8 sekundi potrebno da dostigne 200 km/h. Maksimalna brzina je 345 km/h. U fabrici Brembo dugo
Tako su uveravali Paganija u pouzdanost i performanse karbon keramičkih diskova. Oni se sada uz doplatu ugrađuju u Zondo F i najzaslužniji su za sjajan zaustavni put. Ako se pri brzini od 200 km/h naglo stisne pedala kočnice, Zonda će stati posle samo 4,4 sekunde. Non si possa innamorare, si deve accontentare di una storia sempre uguale, di una vita da sognare. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa. Ho incontrato tanta gente che in un mare di parole e fra tanta confusione. Još prošli put kad sam vozio Pagani Zondu, rekao sam da je to za mene jedan od najsavršenijih sportskih automobila. A i ne treba mnogo biti pametan s obzirom da se zna da ova Zonda košta oko 500.000 eura. Nešto što košta toliko sigurno je i dobro. Međutim, Horacio Pagani se odlučio za proveren kvalitet što se tiče motora. I u Zondi F je sada Mercedesov motor 7,3 litra, ali dodatno pojačan, ima nekih 650 konjskih snaga. Zonda F je i malo lakša od prethodne verzije, tako da su performanse stvarno zadivljujuće. Ali mene je impresioniralo kako prvi put, tako i sada, dizajn i način uopšte na koji je Horacio Pagani napravio ovaj automobil. On je potpuno od karbon kevlara, završna obrada mu je na najvišem nivou. A u unutrašnjosti ne treba mnogo ni govoriti. Toliko je napravljeno retro, toliko je napravljeno stilski, lepo. Korišćeni su stvarno najfiniji materijali i vidi se da je u Zondu F uloženo mnogo truda, ali mnogo i ljubavi. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa. Sjajan automobil koji nudi vrhunski luksuz, performanse, egzotičnost i originalan spoj tradicije i najsavremenije tehnologije, ima i visoku cenu. Od budućeg vlasnika se očekuje da posjeduje veliko strpljenje, jer se na Zondu F čeka od 9 do 12 meseci, kao i da izdvoji oko $500.000 evra. Voziti Zondu u ovim uslovima je stvarno jako teško i meni je krivo što nas je kiša sprečila da još više uživamo u ovom sportskom automobilu. Ali sa performansama kakve ima Zonda na kočenju zbog svojih novih karbonskih kočnica daje ipak sigurnost i na ovako klizavom putu, bez obzira na ogromnu strangu koju isporučuje na zadnje točkove. Ali kada se sve uzme u obzir, vožnja Zonde na ovakvom putu po ovako mokrom i klizavom kolovozu liči na ruski rulet.